Okay, channel chord progression ni no. Key D ano. Te D one no. D makai men D2 kai ni ya no. D2 no. Te di kau jano. Te 7 buma flat 7 kam. Oh no. E7 slash C. Ini. Taga Lego bola. Dame first immersion bola. G slash B. Minor copy dame G minor 6 kuma B flat now root kanane okay na B D slash A di kaw ba ko so 1 copy toning ko dame 5ကိုထုတ်တာ second immersion ပါเนาะB A9 ဒါ5 copy 5 copy ကို9 chord နဲ့ပြောင်းလာတယ်เนาะဒီတန် melody လေးပြချင်ပါစေဒါဒါဒါဒါဒါဒါဒါ呀အဲ့လိုပြုပြရတာမဟုတ်ဒါဒါဒါဒါ